Alen Kostić, zvani Kubi, 1986. godište, vođa navijačke grupe partizana South Family, koja pripada grupi Zabranjeni, izrešetan je 13. augusta u Železniku. On je sa teškim povredama dovežen u urgentni centar, gde je sledećeg jutra od zadobijenih povreda preminuo. Nikola Elezović, star 25 godina, osumnjičen je za to ubistvo, nalazi se u pritvoru i brani se ćutanjem. Kako se saznaje, sukob između Elezovića i Kostića datira od pre 2 meseca, a kulminirao je u petak. Navodno, Alen Kostić sa još jednim prijateljem sačekao Elezovića u ulici Radnih akcija kod broja 26 u Železniku i tada su mu nakon rasprave demolirali automobil Peugeot 206. Elezović je imao neraščićene račune s Kostićem, koji ga je bukvalno jurio pred kućom u kojoj živi. U petak je Elezović uspeo da im umakne. Prema izjavama očevidaca, u subotu oko 3:30 Alen Kostić i njegov brat Miloš, naoružani palicama i noževima, sačekali su da Elezović izađe iz kuće i uđe u automobil. Odmah je počela akcija braće Kostić. Kostići su počeli da udaraju palicama i lancima ponovo po automobilu, a neko od njih je nožem Elezoviću izbušio gume. Elezović je nekako uspeo da istrči iz automobila i uđe u kuću. Sekund kasnije istrčao je noseći automatsku pušku Kalašnjikov i odmah je otvorio vatru. Iako su braća Kostić pokušala da beže, meci su Alena stigli kod broja 45, gde je ranjen sačekao hitnu pomoć, dok je Miloš uspeo da pobegne. Istraga je u toku. Usopšago rabavo, joj ježe prostiti se jemu sjakom pregrešenju, voljno može i nevoljno mu. Da Gospod Bog naš nastani dušu njegovu, gde pravednici počivaju. Armija prava, što za tvoje boje živote je dala, Gabro tigar, za nas se bori, južna tribina, cela će da gori. I kad je teško, i kad je tuga, tu su tvoji sinovi sa juga, bez vane grbi.